je private job naitugui tongnai part time job naitugui tongnai hinkhe nirokni bagui tini bahai haini tobui paijak nirok Agartala area rok samung khaigani interest tongkhe samung naitugui tongkhe bekar khlaigi haikhe naitugui tongkhe u channel bai jai phro krwngdi tonglai tini rok u channel bisingtwi daily nugui manai private job government job hai joto no u channel bisingtwi nirok nugui manai nirok horo tabok ang horni 10ta 12ta ni siming 2ta ni bisingo upload khaigo hinkhe nirok update maya phanangni mau nirok mo channel bai je pro krwngani bagui nirok google haikeba youtube nirok search khaiti u channel ni bumung tei ei channel Tripura jobs ni search khaike phunga ikhene nirok search khai nai di haike nirok daily ni update nugui manai nirok haike whatsapp group of phana join khaina di video description o link rojak tongo click khaigi join khaina di nirok saisung ne click khaigi join ang manai haike kai tak video sengani sakang kaisa saklai mani je class 10 haike ba 12 nirok maidumi hai fail phana ngui tongke angbai krwngdi haike ba percentage kabang nagani musugui tongke nirok NIOS board ni bisingtwi open school board ni bisingtwi open board ni bisingtwi nirok pass khlai manai kaham marks magai ni pass khlai manai hinkhe daiti nangbai krwngdi late ngui tongo tabo haini bagai April season ni bagai admission cholai tongo nirok daiti nangbai krwngdi haike admission khlai mana bagai hinkhe kaham marks manai nirok haini bagai kaham mark magani magai nirok angbai krwngdi hinkhe tini ni update o private job ni update kaisa ke kwbang mana 6ta alada jaga o khlaijanai tongo hinkhe nirok kaisa ke nirok nai manai hinkhe channel bai jai pran krwngoi tonglai di katal khongke subscribe khaini ta bolai di friends on friends on share khalai hinkhe bai tini ni update no nai nilai nei job vacancy a well established company require a full time marketing and sales person with minimum 2 years experience in the field kaisa established hai company full time samung khaigani bagai marketing o tei sales hai manai no ma phalnai hinkhe nirokni 2 bosor ni experience tongke field ni go khlai manai progni contact number contact khlai di 8837312367 o number o krwngdi call khaigi daiti ni call khaidi nirok je samung interest tongke samung naitugui tongke daiti khaile hangke noni bagai belai ka hanai vacancy je borok naitugui ni tongo joto borok no haini bagai je sekang call khaigi krwng manai bo no vacancy go amo sapangjagui pai haini bagai daiti nirok krwng video 19 nirok haini bagai pungaikhe search khaigi naliti haike nirok nugui manai je phron update ge te kaisa next nalipinai কর্মী চাই কম্পিউটার জানা ইনডোর টু আউটডোর কাজের জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন যোগাযোগ 9863798161 কন্টাক্ট খালাই দি নিরক কম্পিউটার কাইসা নিরক নলেজ তংকে ইনডোর তে আউটডোর ni samungo khlai manai computer ni knowledge tongke age provide contact khai di tine inge tini ni update ok bang man gataw bike showroom rok bo tongo nai ni leni tite room service boy আগরতলা একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেলের রুম সার্ভিসের জন্য সার্ভিস বয় প্রয়োজন যোগাযোগ আগরতলা গো কাইসা হোটেল নিসা হোটেল নাই সার্ভিস বয় নি বাগে ভ্যাকেন্সি বুকসা ইনকে কন্টাক্ট লাগি মানে 9774518268 আইকেবা 8794804129 ও কন্টাক্ট কল খাই ইনকে নেক্সট কর্মখালি বিজ্ঞপ্তি বিশালগড় ইয়ামাহা বাইক শোরুমের 2-3 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ 2 জন সেলসম্যান মেল বা ফিমেল নিয়োগ করা হবে যোগ্যতা গ্রাজুয়েট উইথ কম্পিউটার নলেজ 78 যোগাযোগ করুন বিশালগড়নি কাইসা ইয়ামাহা শোরুম 2-3 বছরনি নলেজ তংখে হাইকে বা এক্সপিরিয়েন্স তংখে সেলসম্যান নিগো খরক नै নাজাंनाय चला tei bwrui no चला phano bwrui phano khlai manai nirokni qualification tongani nangnai graduate ngani nangnai tei computer ni knowledge tonga nangnai haike daiti ni krwngdi pro ni mobile number ro 7005051477 o all khlai di next
Wanted teacher. We are hiring for a coaching center well experienced science teacher for Agartala. Urgently required. Send your CV. Kaisa Agartala rogo pane Agartala nigo ngnayamo bro hiring khai tongo coaching center ro फोरोंनाय इंगानि बागै साइन्स टीचार खरकसा नाजांनाय कोचिं सेन्टर रो फोरोंगानि बागै इंगे निरकनि बायोडाटा ब्रनि WhatsApp नम्बर पाठकदि हायगोबा कल खलायदि 7005826314 निरकनि बायोडाटा हायगोबा CV पाठकै रहमानाय नेक्स्ट जब वैकेंसी একটি ইনস্টিটিউট এর জন্য ফিমেল স্টাফ চাই কাইসা ইনস্টিটিউট फोरोंनायनि बागै फोरोंनाय न'को हायगोबा निरक बोरै स्टाफ नाजागनाय अरो जागागो krwngdi मानाय ब्रनि मोबाइल नम्बर 7005052426 कल खलायदि इनस्टिट्यूट ओमहाय स्कूल कॉलेज ओमहाय फोरोंमानिगो स्टाफ बोरैनो नाजांनाय इंगे दाइदियाजे निकल खलायदि निरक हाय krwngdi मानाय इंगे तिनिनि अपडेट सुजानानि फ्रेंड्स आं निरक डेली अपडेट मागानि बागै जेफोरान चैनल बाय krwngdi तंनायदि निरक फुंगा इखेनो आनि चैनल नो सार्च खायनायदि ए चैनल त्रिपुरा जॉब नि सार्च खायनाय हांके हागे चेक खायगिनायदि वीडियो वा हागे निरक डेली नो अपडेट नुगै माने फुंगा इखेनो चेक खायदि हागे दाइदि निरक सामंगो नायतुक्ति krwngdi इंगे WhatsApp ग्रुप फानो जॉइन खायनादि WhatsApp ग्रुप निरक जॉइन खायना हांके जेफोरान अपडेट मागानि बागै ते गवर्नमेंट जॉब रक दुगु चैनल bisingtwi नुगै माने जे कताल सफायखेनो जेफोरान नुगै माने इंगे तेसिमब्रो सामानि नोट्स नि bisingtwi निरक NIOS नि बोर्ड नि bisingtwi निरक एग्जाम रकानि मुसुगुइ तंके वासुगुइ तंके angbai krwngdi भिडियो डिस्क्रिप्शन नो कांटेक्ट नंबर रजाक तंगो कल खायदि एके WhatsApp खायदि इंगे आसु जनातै नों सिनायथिनि अपडेट जतनानो हामबाय।